shonko enkoma wa wohwe me sabre e otumaji echeso na me wo ekase ede putupuru kase baba beto eye yapono eso ede busua awreko asefem echese esewani ensese ye kan ede echo ene de ya me wo ekase eye odifo ba ne din ede lenda boachi ne so dodo na efre no Agradaa wa ayebusuafo ena me wo kase wono ankasa ne babemma ne wonka eye atiasefo ehun na mobeka ya ye mame Agradaa wa ye mechira na ye nana Agradaa wo fira koma waba ye nyamedwuma mu enye ono na meka mobeka ya 2 years ago. That was year in July 31st 2020. So for anani din the prophet Eric Akwasi Boache adodo nanim se odifo Agradaa otwana nanom ewo ensiedo ene ai ne yire asem na ye kan na eno na chese ye ba bra ye papa yi edi efri mu na chese na sori wo Santa Maria na ye mama bebe take over na wo di djuma no wo ye ne nyoma se ne se ne fata although se ni kunu free mu no e ma ne bebe bra se kakra na se like obejo ye on se obi wo no mu a unani ye den bibia mu no because of ye nipa wo kan ye ne ho ana se nipa wo ne no enam enti ni kunu be free mu na chese akwa ye arobosem e de amano a watimi akurekure mu an kakra ne asore no edaso ejina ho no nkobu o akọ free mu na nke no na asore na gu na suso ne baye ya na se ne yire eye Agradaa watimi buaye e man na asore no edaso esi ho no mu a wo mu edi eye adwuma na se papa yi eto nananom e wonse do 2020 no emu no ene de ya me ne wo ekasem wo mo eba be ma chese wo no suso no chese akwada yi nani afi eye kakra chese dodo na anim se ampa yenim se be ma de wo wo a eye den ya ne ma na ya na dodo na anu nani eda eye wo mo so se wo mo so be baba betoa eye ne legacy so ede amana na se bibia wo gya wo ho no wo mo eba betoa so no wo medi eye dwuma ni titu se okokoye so fo mpodi a onim se eye den ya ne ma so eba baba betietia eye na namo emu na so ne de ye da ye sore ya na kese yante asempa se eye maami yi ono ankasa ne bayi so no watoa na nanom ewo eye ensedo no nam so amaga na fododo na ache eye wo mo condolences wo mo de ama maami e binum so ebibi nsem bi eni eye wodi for Agradaa ye kana asemi achese ne yire eye Agradaa wa sorry a wo mo ede eye ano eye Heaven Door Chapel ai wo anasa wo kona wo bo eye Heaven Door Chapel anasa wonya tisi eye Santa Maria na obusa Heaven Door Chapel wa obia akwada openino wo be kire wo ewo ho no ne ye maami ade ato eye nani na ebra ensembwe ebebeto odwa no dodo na ede wo condolences ebaye ebebeto eye abonten na no na binum nso hu ne se ada biom sensi ekwan a asofo anasa wo mu eye nyamedwuma no se de owo ebe wo ne ekame akwa yese omo ewo se wo ntena se na wo pe bibi enka enfa we busuam we de engonko ye bosire mu ka ebi ensem no na tese comment ebaye no making kan ebi ede amamu na mwankasa mu de maso etie ebi ye Kobi Hansen ede awode ebaye was saying they have been prophesying some people's death while they themselves cannot see their own death coming. Na wow ono ne dia wode ebaye enonom na ebiemu ye nua bi so ye Lorinshia opoku ede ode eba was saying his kids were my students. Huge Boache rest in power little champ. Your mates at Rex Academy and Standard Foundation School, Santa Maria will dearly miss you. And no any a yellow Rinsha dia wode eba ye Seram Kofi so dia wode bossy. May their gentle soul rest to continue to rest in the bosom of the maker and ebiemo and so a quest edia wode eba you say it's not the Agradaa we all know. Prophet Akwasi Boache aka Agradaa, his wife is Agradaa wa the church is at Santa Maria and so edin chirumu na eba ebebeto eye so Saint Barnes K ye Jefta edia wode aba or say she hasn't seen anything yet. Abusia wono so de no obi nim de wono ahunti a wo ka eyesa Steven Frimpong ede ode abo say Agradaa must be told she cannot continue to
take God for granted. May his soul rest in peace. Oh, our mighty Father, do not punish us because of the sins of our parents. Our no so dear no Charlotte our day by year. Also say I said the one who has ministry with his wife. It's not the woman Agradaa. Okay. Richie. Oh, and so Edward de Eba was saying, it's painful, but law of karma works. And also so Edia were de comment ne dear a door so pa bebre. I just say a binom air backlash na a bisom at the one more air condolences no so at the air bar at the Emma a yaya mame and no and it's another Busian. I said 2 years ago, washre a year ukunu. Now, ba one no a watch as a no so no who na nimwa. Which means papa ye nkasa eni wo de ne chichire eye wo re na just say almost 2 years nimu ura 2 years mu because 2022 July 30th 31st nimu no na just say wonso so wahwere eye wo ba along the way May mu e de na just say akwakoye eye arabo nti ye be na makonya yi so na ya ma me eye Agradaa wa ya ko ene shedding say nyame e na wo ma ono ankasa e na wo je oni nim ne oye e na oye e de ema na mesa so si bibia mu no yemfa aseda emfa ema no ne ebesere ye ahwefo comment no ebinom wo ho no ma ebra nipa no ahwera de nya afei e na wo ba be kai ne yawo ewo eye nyoma bi a waye anase bibia na mfunso bi a ebia wo dan ne die mre bi a etwam ne ho nkro ne basa abra wo su no ka bibia mu no ye njan fanto ne ye ne wo mu su no ensu se de bible no e kan no na etimi aboa enya afei ne ebesa kwakobre eye nipa no ekromu amana ye na jese busia de ababeto ya pno eso eno no say ye mame Agradaa wa ache say ye Heaven Door Chapel o hwe eye eso ebra ne kunu efri mu no no so ne ba be ma no ato na nanom ewo eye ense jamfo ne adofo nom na mama mu na ya yentintia na mu condolences mu de akwa so ye mame sansa rehihwe wo we efri nipa nchen na eba aha na mdemu esi waje nche no betimi da besom ye ewo ye comment section like a videos na share on all the social media platform so media any equia sikapa. Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a chair for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location of a coffee pipe junction. Fanamba ne boasio, na wankasa frɛ. Na obi anda da, na me mo bi nkasa me frama. Wankasa frɛ, abati